Ministro Agricultura, Pesca, Pecuária e Floresta, Marcos da Cruz, junto com o presidente da autoridade do município Viqueque, sexta cala, observa fato no acampamento para peregrinos ir ao município Viqueque, nebe governo prepara ona e aldeia Motakik, sucuherra posto Cristo Rei, município Dili. O presidente e comissão organizadora visita Sua Santidade Papa Francisco, nível município Viqueque, atual PAM Viqueque Francisco da Cruz de Gonzaga Soares Sateten, equipa comissão município Viqueque, halo observação, horseig no agora, onde a direita fati nebe governo central prepara, suficiente para peregrinos ir ao município Viqueque. Hareba pronto fati nebe maka ita wing mai observa desde o seker samene. Itare yang kata fati nebe maka prepara si governo ini fati ne suficiente bot awane yang kata suficiente baya be basis militar peregrinos bel yang kata ita bele corresponde ona nebe ita bele yang kata ya ita mai situação makne ita bele yang kata situação dia klip compara fatin sir nebe maka iya nebe awan yang kata buat nebe kondisi nebe maka governo fo itare yang kata suficiente yang kata kini ita iya wana haris fatin ita iya wana be ita iya tenda balu nebe prepara ona e depois estaremos be pronto bele yang kata suficiente ba anesan udara ma peregrinos italos mai picnic idane nebe ita mai halo peregrinação ida também ita precisa o hinkalan anesan ba dia novi ita bele yang kata wanhira itania peregrinos ser mai si Viqueque to e fatin dane sira somente descansa para prepara dia de ser tumbai batas tulu para tulurisimo itania sua santidade ela para horas paludi nebe pronto ita bele yang kata situação mais ou menos ita bele yang kata que fatin acampamento ne e hera ne awanin ne di akona para ita bele mai aguenta loron kalanida kalandua ne ita bele desloca keres dader 11 horas ou 10 horas te deslocou sine Bahia das Tulu para tu bele acompanha missa nebe maka sua santidade Papa. Itania mau alinsir peregrinos si Viqueque a mi espera de kata pronto. Condição ita mai la mai picnic mai beta hal peregrinação. Significa kata ita mai ia area nebe maka ia ona preparado si governo itare yang kata dia capaz importante ita mai ita hen tempo balu para ita batas tulu nebe ihane ita aproveita para nesan be mele yang kata prepara itanian para tu misa nebe idane espera yang kata be kusi parte itanian liliu sarani sira lalika be Hanoi win katak ita los mai hotel ita los mai picnic mai be ita mai hal peregrinação nebe irane mai ita comprende situação italiana ita mai haris fatin completo sasano tu completo be tu ia nebe ita bot sala lika preocupa mai tamba buat balu nebe ita yang kata durante ita rona yang kata ita tenki la au si heral to ohebe dili ne anesan emavolu informação falsos mas ve realidade ita sei lá ita sei ho careta se saiu sene bato ia Nicolau Lobato makita foi ita tung si careta ita tama ba ia tas tolu nebe buat hotu ita espera dan katak mai hak matek ita bele dan katak kita bele ia tempo balo para ita bele descansa e fatin dane. E fatin hanesan
Ministro da Agricultura Floresta Marcos da Cruz Dehan, na parte continua coordena o funcionário Sira Husi Ministério União, com a preparação na ihamba peregrino Sira Husi município Viqueque durante ela e fati na acampamento Hera. Toi hedili, matoi hedili mos lao sa tu ba paritaham bosu nebe ba karik bal mal sir tau hela be supermi orum mos ita ane tigona saniri de level po expectativa ida bot mai masin ita in itu juri pune nasam ita teimos teindun force kan 150 75 sak ita teulu ba tanggal 9 75 bawal 10 dadernya nih